Anya laki din. Aldawan, ngam adda ka pailaan nakatugaw di ta pagidam ti Riyaw. Apay, awan panggap mau ama panagtrabaho. Ay, sana ka mapanagtrabaho, urang bakit? Nay, anya ko matira saon ta apay adi mo kaya ti mapanagtrabaho ti Riyaw. Ay, adda sakit ko, urang. Grabe asakit. Anya ko maday ta asakit. Adda sakit ko nga anxiety. Anya, ada sakit mo nga ansayat ay. Kaano pa'y day ta asakit mo? Ay, itay lang agsapa urang bakit? Anya. Ay, uwan. Panagriknak at maputangak mo na mapanagtrabaho. Anya? Uwan, panagriknak kat mabutangak mo na rumwar. Anya? Panagriknak kat mabutangak mo na amakidupong kadagiti na tao. Ha? Panagriknak kat kaslasana ko na tao. Salbag ka ti Riyaw. Kasano ko matipan nakaambom nga ada sakit mo nga anxiety? Ay, napanak nagpa-check up iti doktor. Hasino ko mati doktor anang check up ken ka ti Riyaw? Ni Dr. Teriaw. Neta! Nay kumait. Apay nga agtapis ka nga, urang bakit? Ala, tumakder ka di ta nagtugawam. Day talamang lukluko ti ammam nga ramidan. Uncle, nakatugaw ka mat ngagmaymay sa diti paraangan niyo. Kun madlaw anaw nagtipang panunutin niyo. Adda nga min sakit ko, banay ka anakan. Ha? Adda sakit yo kunam Uncle Teryo? Uwin, adda, grabe ti sakit ko, grabe talaga. Anya kumangay ti sakit yo, Uncle? Anxiety. Anya? Adda sakit yo nga anxiety, Uncle? Uwin barok, makarik na kiti panagbutang. Kay kayat ko tagmaymay siya. Anya? Kaslalaalya pa yan ti panagkita kin ni antim nga urang. Asos. Delikado nga rudan ano kasta, Uncle? Kat nagpa-check up kayo na iti doktor. Ay kinalpasan akaanakan. Kay adda tumtumaran nyo nga agas iti anxiety. Diyak pa'y nga ron nakagatang. Tawan mo't paggatang ko barawk. Anya? Iso nga ron nga dak dito'y paraangan nga agpampanunaw. No sa dino ti pangalaki ti igatang ko iti agas ka. Manuaya ti kasapulan nyo kan kayo ti paggatang iti agas yo, Uncle. Ay no kasta. Ikan na kiti paggatang ko iti agas ka. Uy, Uncle. Ikan kayo ti kwarta mapaggatang mo iti agas mo. Tani, nakakaasi ka mo. Ay, uray mangtid ka lang iti limagaso ta pisaos. Umdasan na paggatang ko iti agas ka, oh. Mabitlangar lang kala. Ikan kayo ti kwarta mitamot laang. Ay, agiyaman nak, bani ka anakan. Apayan ti Riyaw. Kunakmano agsaksakit ka. Apay day tatalo abuti ti arak di talamisaan. Ay, dagito'y nga arak, kinresita ti doktor nga agas ka, urang bakit. Anya? Inreseta ti doktor nga uminom ka iti arak? Wen, urang bakit. 3 times a day ti panagtumar ko iti agas, sigon kin ni Dr. Teryo. Anya? May sa abuti ti arak iti agsapa, may samot abuti ti arak iti aldaw, kan may samot abuti ti arak, sakbay amaturog iti rabe. Ay na, Teryaw. Napukawan ti limbang ti panunot mau. Aramidem pa yan a doktor ti bagbagay. Kan pagagas mo pa yan ti arak. Mala, panawan na kon, takayat ko ti agmay sa urang bakay. Nasken at umarukon ti agas ka. Tapno sana kumaro ti sakit ka nga anxiety. Di kay samutan sumsumrok iti trabaho yu tatang. Di kamutan makitkita arumor ama pa nagtrabaho. Ay, adang amin sakit ka, huwag na anak ka. Anya? Ada sakit yu tatang?
Anya ko madayta a sakit. Anxiety. Anya? Ada sakit yo nga anxiety, tatang? Wen, anak ko. Grabe ang sakit na ita. Makapamauyong, makapabagtik. Kat, amo ka din ni nanang dayta a sakit yo, tatang. Ay, kinabayagan nga amuna, wen na anak ko. Anyat marikrik nayo aya, tatang. Panagriknak nga raw, kit kaslamataya kaon. Anya? Panagriknak kit kasladya ko naganggaangas. Agkakanat ti sumsum kaniti isip ko, anak ko. Ay, delikado nga raw dan dayta mapaspasamak kada kayo, tatang. Delikado no jak makatumari ti agas ko, anak ko. Ha? Awan mo't paggatang ko iti agas ko. Urayik latan ang mauyos ti biyag ko. Awan ti tatang mo, nunataya kon. Anya lakit din ni tatang. Di yu man sa ti kasta. Saan kayo pa'y amatay? Panunot yu laang dayta. Ay mataya ka talaga no jak makatumari ti agas ko, uwe na anak ko. Agsardeng ti pitik ti puso. Anya? Ay no kaya't yu ang makita dakpaya si bibiyag. Ikandak iti igatang ko, iti agas ko. Ala, wan tatang. Ikan kayo iti paggatang yu iti agas yo. Diyak kaya't amatay kayo. Masya anak kinanggal teriyo, kasinsin wena. At dagayam sakit na nga anxiety. Wan ka nung arod kasinsin ba ni? Inikak iti agsapa iti paggatang na iti agas na. Italaan amuak nga adagayam sakit ni tatang nga anxiety. Inapuno na, kasinsin wena. Inikakmot iti kalman iti paggatang na iti agas na. No saan ka no ang makatumar iti agas, mabutbuteng kanulatan. Gasta mo ti imbaga na kanyak kasinsin. No saan ka no ang makatumar iti agas, agsardeng ka no ti pitik ti puso na. Saan analaka da ita sakit kasinsin? No saan ang makontrol ni Uncle Terrio ti sakit na nga anxiety? Madadail laki di, tilimbong ti panuno na. Ay na, nakatangkaya ganjay init. Ngam nakailad ka pailaang dita sofa ti Riyaw. At dangarod sakit ko, urang bakat. Anya, day tamanan sakit mo ti ibagbagam kanyak ti Riyaw. At dangarod sakit ko, nga anxiety. Kunkunam laang day ta sakit mau. Ala, tumakder kanta kuyugan na amapan aglaba ijay karayan. Ay, mabuto nga karumuar, urang bakat. Anya, apaya kabutang mo ti rumwar. At dangarod sakit ko, nga anxiety. Ansayat. Day talatan ti ibagbagam. Di mo pa yan kayat ti mapan agtrabahaw. Kayat mulatan ti agil ilad ken agin inaw iti arak dito'y balay. At dangarod sakit Pustown! Di ka nagsaaw. Ammo kon ti ibagam. Ibagam manan nga da sakit mau nga ansayat ay. Tulungan nakit di amang galgal ka nagiti murang ta. Ay manjak. Anya ko matipagmadyam ti Riyaw. At dangarod sakit ko. Ay, anay ko. Apay ngagsipat ka ngay urang. Ulit am nga ibaga nga da sakit mau. Salbag ka. Ay day tati sintumas ti sakit ko Neta, nga. Ha! Day ko. Sumipad ka. Kumugtar ka pa. Ay nagsagay. Naliday ka ba? Nagbaybay sa dito'y paraang ang paritiryaw. Wen pare Felipe, hadda ngamin sakit ko. Ha? Ada sakit mo kuram? Nakaro pare, makapatay a sakit. Nena, hanya kumangay day ta sakit paray. Nadagsen a sakit pare.
Anya karon day ta sakit, paritiryaw. Ansayate. Ha? Saya ti kunam. Anya kumaday ta asakit. Sakit iti panunot, pari Felipe. Ha? Makarik naak iti panagbutang. Anya, nukas ta, adan bagbagtit mo. Isal ka. Awan bagbagtit ka o. Agas laeng ti masapul ka. Anya kay aklase ti agas day ta paray. Mala, iya si Dagmaw, tilapayag ma, tayarasaas ko ti agas na. Paray. Denggagaw. Ha? Naitamo lang kayam ti agas mo paray. Ay umay ka nga runang, tasakaw ti makamu agumatang. Ay, let's go, pare Felipe! Ay, dua pa'y abuti ti arak sibang ni pare Felipe ti agbayad. Wan, sak bayad si Mang. Dua pa'y kaarak. Naibusan ti arak alakaw. Na. Agbayad kayo kidain tanay, nabarbarte kayaw na. Kabaalan mi pa'y ti aginom sibang. Da nagbuday, mangted ka kide iti inuman mega arak. Naibos nga rudan ti arak alakaw, tiryaw. Nagkulit kalaki dinaya. Paritiryaw. Kasalunan nga. Matay ka laki rin, kurang di doses ti agas mo. Wan garon, pare Felipe. Nasken matumar ko ti husto a dosage ti agas ko. Tapno sa anak amatay. Anya a dosage ti agas ti sasawin nyo adwa. At dagabin sakit ko, si Mang. Anya ti sakit mo tiryaw. Ansayate. Anya. Wan, si Mang. Kat arak ti agas ti sakit ko. Iso amangted ka ni ti arak. Tapno sa anak amatay dito isang 100 sinam. Anya. Kasano asaan nga agsakit ti ulam, kaya nabarbarte ka simbang pet itirabi ay. Di mo pa yan kayat ti mapanagtrabaho. Anya lakit din ni urang ay. Agtrab-trabaho akmat Anya ko matitrabaham. karpentero. Sa dino ko matipagtrab-trabahuam ti riyaw. Agtrab-trabaho ak iti panunot ko, urang bakay. Anya, agtrab-trabaho ka iti panunot mau. Kasano ko manapasamak dayta? Sintumas dayta ti sakit ko nga ansayate. Anya, ansaya ti mananti bagbagam ti riyaw. Makauma dayta nga ibalbalikas mau. Jak nga rod malapdan ti ag-overthinking urang bakay. Anya mananday ta nga overthinking nga ibagbagam ti riyaw. Karaman ti sakit ko nga anxiety dayta overthinking. Nalabes a panagpampanunaw. Talaga adadail ang taulom ti riyaw. Agkakanat dagita ibagbagam. Adda nga rod sakit ko. Puston! Di mon dakdakamatan nga da sakit mo nga anxiety. Ay na! Siyak samot ti maadaan iti sakay. Kumustan terik na manggal tiryaw? Agsaksakit ka kaliban? Kimaro ti sakit ko ba ni kanakan? Ayan ti kayo sawon anggal. Nagtinakan na depression ti sakit ko barawk. Asos, delikado nga rodan, ano na danggayon iti sakit na depresyon? Nagpagaton ti dosage ti agas ko barawk. Saan laga na 3 times a day ti tumarak nga agas.
Anya, Nagbalina na 5 times a day, ti banag tumarko iti agas ba ni Barok? Sapay awan ni gatang ko ti agas ka. ay. Matayak tulatan Saan anggal? Di mo ipalubos ang matay ka. Ikan kay di paggatang mo itagas mo. Ay sigurado ka Barok? Walang girl. Awanan ti sa baling agtitinulong. No saan ada tayo nga agkakabagyan. Ay, agyaman na karoon ano ka sa ba ni Barok? Ay, nagsingpot ka kanakaan. Nagaduma ti bisita dagiti agkasar a kaaruba. Madlaw abak nang dagiti daduma. Gapo iti panagkaw-kawas da. Ha? Ay sus, ni tatang di agsarsala ay salunan ah. Kat, ay madlaw na barbarta. Ay namang ibabay ni tatang. Isunti buy-buyaan dagiti tattao. Sabay nagalas tila nga ng agsalsala. Ni maragragan di sapin na. Agawit ang tatang. Di kayo mangibaba init yung kasaran. Buy-buyahan na kayo dagiti bisitang agsasala. Dinagmanlapdan nga agsala, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Happy nga raw. Anya happy. Umay kayon, agawit kayong tatang. Di nag-iguyaw, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Ay, sus, tatang. Maragragan ti sapin nyo. Sapay, awan brief nyo. Ay, nakababain at talaga. Naragrag mo nga agpaisunti sa pin ko, anak ko. Naragragan! Mangibabain ka, Tiriyaw. Nakita ang dagiti tattao day takas latutpek nga iduldulin mau. Anya lakit din ni Bakit. Hindi laki din bakit? Day talatan agbarbar tagtiar aramidam Tiriyaw. Ibabain mo pa yun tibagay, medyo kasaran. Nabarte ka nga raw, Bakit. Kita manday talangam. Di mo pa yan napuutan ang napugsat day tagarter ti sapin mau. Anya lakit din, Bakit. Hala, ingka bagala iti sapin mo ija aparador. Agparparang day takasla agsarot at uklay nga iduldulin mau. Nagaduray tarablaba ang amurang yung kinitatang, nanang. Hay, sinalbag day jay nga amam. Di nakpay amo at tulungan nga aglaba. Aldawan ngamjak pa'y nakaluto iti pangaldawan may. Ni ko matatangan atin nagluto iti pangaldawan nyo, nanang. Ay na anak ko. Jak laman amnamang agluto jay amam. Day talatan agtugtugaw kan agid-idda ti aramide na ijabalay. Atew na pa yun jay inutel a tao. Nanang. Nauma ako, nuwe na anak ko. Siyaklatan ti agtrab-trabaho. Di na kun matulugan ti sadot nga amam. Ala, siya akong timang itulo iti lablabaan nyo, nanang. Inki agluto iti pangaldawan nyo, kinitatang. May samot at tilapia ti imprito masidaan ta urang Bakit. Wan, gaputa day talaang ti kabailan di kwartak agatangan. Anya? Jay laang kagudwa abagi na ti sidaan ta. Sidaan tanto manen numalam di kagudwa na. What? May salang nga rutin at tilapia? Gudwaan bay? Di ka nagreklamaw. Ala, day tala kagudwa abagi ti sidaan ta itateriyaw.
Ay na, sinalbag na laklakayan. Nakaturog man dito yung sofa. Nagpigsa pa'y tiurok na. Agkay warapay nagitibado na dito yung sala. Di na pa'y amo nga urnosan. Ay na, mauma ka talagan. Makauman ti kastoy nga arabiden na. Aywan, amo konti aramidag. Mayat daytoy anapanunot ko nga aramiday. Urang bakat, kaya ko... Apa yan urang? Agbulbuligaw ka umatanda kiti matam. Kaslamasan sa niban ka iti dagis nga espirita. Sos! Ngir ka mo tinakasla asaw. Ay urang! Anya ka rin di mapaspasabakan ka. Panagrik nakit kaslak matan asaw. Anya! Ano mo ba? Anay ka! Ay, kinagat mo ba tanditakit ka? Anay ka! Saan? Ay, di nakagat ka! Ay, tumaray ako! Taray, teriyo! Taray! Ay, nawina na ka! Ay, tulugan na! Apa yung tatang? Nagtartaray kayo mo't ni masidag diti balay. Apa yung agdardara ni tatakyagyo? Ay, ninanang mo anak ko! Apa yung ninanang tatang? Ay, nagbalinan nga asaw! Ano? Kasano kumanap pa samak dito? Ay, kaslagtiwilan nga aso ni nanang mo anak ko. Ay, itaray na kanya ospital. Diyak kaya ti marabes anak ko. Aniya? Apay akinagat yun ni tatang nanang. Gonggo na. Dayjay ti maganab tinalaing agpambar. Ibagbaga na nga da sakit na nga ansayat tapno makainom laang iti arak. Nanang? Kurang pa'y dayjay ngay naramid ko kunkwana. Hagsaga na ti awanan bain alaklakayan. Ay, urang. Ay, nakimbag ka ka din. Ay, rabiin. Rabi una yan, maturog tan. Payan urang. Agmimiyaw ka magtain. Panagrik na katkasla akmatan pusa. Anya? Anay ko, kinaramutan mo sa rupak urang. Anay ko, nagsakit. Pa'y ti karamot. Ay, anay ko manan urang baka kinaramutan manan ti rupak. Apay nga, ay nagbalin ka mata na pusa. O anya, amom itantirik na ti malukluko ti riyaw. No ada sakit mo nga ansayat adamat sakit ko nga agkabel. Anya? Daytoy pay. Ay, ustaw, urang baka ustaw. Ay, pakawanan na kun. Kun naglaang nga da sakit ko nga ansayat Kun naglaang da jay. Ay, ijak mo tandagin umiti arak. Ay, tulungan kan tumatan nga trabaho. Ay, pakawanan na kaun, urang bakay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mariton niya, manungay matindi earnings mo iti Facebook? Ha? Ay na mare, mabilbilang pa ilaang ti earnings ko. Sika ngay manumatan. Hay, adaman tin ati dandan $100 ang naurnong ko.
Ay na, agasaman mare. Ay, sana all kunak manlatan. Kasta talaga mare. Abay si ka, manuaya ti dollars mo. Basit pa'y nga rod mare. Numaminsan ngamin, jak masangsango ti making-engage iti daduma a content creator. Amamatan, ado ti pakakong kumikuma. Sa bagay mo't kiti Naimbagkan ka taadalat ta ti time mo, taada ka laang mo't iji tersena magbambantay. Maka-engage ka no kasjay nga awan customer mo. Awan mare. Engagement launay importante kada tayo content creator. No dahi dyan ngamin ti bumaba mo ti earning. Wan nga rod mare. So ano adag comment iti contents, masapol a replyam. Iti kasta, agtali na ed ananga to ti engagement. Anya laki di na dollar saya. Naimbag ka pa'y mare. Imado adagos ti followers mo iti Facebook. Dakkel pa yun ti dollars ano urnong mo. Ha? Awan mare. Kaasi na, kat imado, kan umatadupay. Nagmamayat nga mindagiti ikon content mo. Ka, uri si kamat mare. Kasano an naibagam an nagmayat kat nagalas mo ti camera ti cellphone ko? Ay na mare. Kat gumatang ka ngamin iti barong ang cellphone mo. Anya kat anusan ti daan ang cellphone mo ngamin. Hay, bareng man no umdasan ti linaon ti alkansyak mare. Isu ti igatang ko iti baro a cellphone ko. Wan Mayat nga no napinta si camera mare. Tapno makay ayaw mo't iti mata. Wen mare, day ta talaga ti aramide. No makagatang ganto iti baro a cellphone mo. Inaldawem tagpost. Kan kang runaan na. Maki-engage ka. No adag comment ken ka. Ag-reply ka. Tapno adapay ang maka-earn ka. Wen mare, agyaman nak iti day tang imbagang. Nay, apay ngay ba kay? Iniwam mo't tanday ta kakaiso ng alkansyam. Ay, wen lakay. Iniwa kun akas lamo laeng iti iwa. Salbag kit di mo day ta panagsasaom. Katuan mat, kitaem nga minti panangiwak. Kasla iwak mat laeng. Saan aya? Iniwa ko, untay gatang ko man iti baro a cellphone ko, lakay. Baro a cellphone. Wen, tay man cellphone an napintas ti kamera na. Tapno adda usarak nga agaramid iti content ko iti inaldaw. Ay katuan no day tati ko nam. Nasaya at mo day ta na panunot mo. Nagalas nga agpaiso ti camera ti cellphone mo. Iso ang nagalas mo ti ikon content mo. Kaniso abasit mo ti aglalike. Ken basit ti earnings mo. Umadun to, lakay. Makagatang aklay ti baro a cellphone ko. Nakapulos ka panyang. Papanamngay. Ay na, mapanak ijay ili nana. Inak gumatang iti baro a cellphone ko. Ha? Wala na. Gumatang man iti baro a cellphone ko. Tay man napintas ti kamera na. Ay katwan Pilyam tay kapintasan a kamera. Tapno pumintas dagiti ikon content mo iti Facebook. Sana kasla ka dagiti ipupost mo nagalas ti pan nakapicture na. Naguyaw kayo mutin abak-bakutan. Ay saan ka nga uyawan, panyang? Ibagbagakla ang tipudnaw. Iti kasta, mapasaya at mau. Anya? Mala, ingkan, tapno mapilay, ti kapipintasan na cellphone. Apaw? Nagmayat mo tanday ta kabarbaro a cellphone mo ba kay? Wala. Anya lakit din. No makagatang dagiti kumarek iti cellphone da nagmayat ti kamera na. Makagatang akmet adi. Anya? Inton madamdama, inakmeten agkita iti picturak a mabalin ko nga i-content. Ay katuan na. Iso nga rod ti usar na day ta baro a cellphone mo. Lalaingak man ti picture. Tapno umado ti agreak kan ag-follow kanya. Ha? Kan kang runaan na.
Lalaingag ti maki-engage iti padak a content creator. Saan akong amabain a maki-engage, tama siguradok a nagmamayaten ti mapicture ko a maipost. Ala, saan nga ipagbagaday tapanyang no di kahit ar-aramidan. Nakagatang gagaya man iti baro cellphone mo, kumare. Aywan kumare, kas makita mo't, nagpintas daytoy kamera kita. Kas lakapintas kumalaang, anya laki din. Anya? Kan kas makita mo't dagiti post ko idi kalman. Clear as in clear. Anya laki din kunak manin. Nasayat ka di, mare. Malala. Itultuloy mo tag-content. Nakasta talaga ti content creator. Naskan nga dati baro apos mo itinal daw. Aywan mare, saanin ang masapol nga ibagbagam data? Taamok adi, ter aramida. Anya? Ang mga no ibagampay akanayunak ti maki-engage. Ay sus, amok dagitan mare, saanin ang masapol nga ipalpalagip mo? Amok ter aramida kunak tumo. Anya? Kahit mo sa wen? Imay kalagayam dito itirsena at may pasikat mo dahi tabaro a cellphone mo. Ay, salpag! Ala, panaw! Iawanan bain a babae? Ha? Apay nga mare, bigbigat mo nga agpungpungtot ka. Dayjay man apanyang, agasam man, jay impose ko iti Facebook nga agsaksakitak idi na minsan nga aldaw. Napanakit kinumentan iti congratulations. Ay salbag a babae. Ha? Anya? Wan mare, kasla mangin insulto mo ta. Ay, sana kasla amare. Talaga nga insult day dyan. Nakita na lang nga Ruden, nagsaksakit kay di post mo. Kasi bilang tinapan na in-comment man. Kuna na siguro nga isa par na ti maki-engage iti pada na a content creator nga uray ada trabaho na. Kadadaras naman siguro saan kumamot akas jay ah. Awa na. Kita namat kumati ikom-comment na. Numayan natop iti komentaran na. Imbes at i-comment na kuma, kat agpaimbag kamare, kuna na kumamat. Ngam saan mata nagdakkel a congratulations tin comment na. Ay na, baga amare. Sana na saya ti kas jingar aramidan na. Agpapada tayo nga isap sa party maki-engage o at trabaho. Ngam saan kumamot aje makapainsulto ah. Kasarita ka talaga dayjay mare. Saan ko lang amin amaranranaan kat? Jakun mauray maranaan ka dita igigid. Isugay maya kung diti balayo mare. Ha? Tapay mare. Imayak takas taunay ti panaka-insultok iti in-comment mo iti post ko iti na minsan nga aldaw. Ha? Anya ayatin comment ko mare. Nagposak ang masakitak, impost ko ti kaaddak iti kwarto me, gaputa kas taunay nga agkakapsotak. Ngamsi ka, nag-comment ka mo tan iti congratulations. Puo na yan mare. Anya? Saan kumamot akas taa? Anya lakit din mare. Kasla saan kamot a content creator no kasta? Anya? Nakitak a masakit ka iti post mo. Ngam gapo iti kadadaras ko, ken para laang iti engagement ako natayo iti Facebook. Iso dayjay ti kalakaan a pindutan. Nagrabaw mo tanday tarason mo. Kitaam kumamot ang umuna ti i-comment mo numayan natop iti post. Anya ka ta congratulationan kat masakit di tao. Ay na nagrabaw day ta aparikot mo. No awanan ti bagam agtalaw ka. Ado pa'y tinaskan nga aramida. Adya, kasta pa'y laang tinsumbat na kan ka, anak ka. Wan tatang, talaga amangin insulto day di a babae. Hey, bay amaw na nakaw.
Lipat mo no anya mantiin comment na iti post mo anak insultuam iti kastaunay. Ay, nagsakit at talaga tinakam ko kuana, tatang. Ha? Kas lang amin pakaragsakan na unay ti panagsakit ko. Ta nag-comment mo din iti congratulations. Nagalas abasaan. Malah bay amon anak ka. Tinapatag kat nagimbagkan. Lipat mo na jay. Isupaya pa kay stress am. Anya lakit day. Bagay, saan mat ngamin anasaya at dajay anapan mo in comment kinito niya? Si kakit di mat. May sangkamot. May sangkamot asaan ang makaaw-awat ya. Anya? Tasyak pa'y lang ti sana makaawat. Katmanmat, in-explain ko lang arudan, aga pula ang iti engagement dayjay. Iso lang ti kalakaan a pindutan. Iso nga ison tinapindot ko. Ay napanyang, nukurti ti ayan ti laban, naabak ka ni ti kastapa nagrasarasun mo, salbag ka. Anya? Nakita ti dua amatam amasakit je tao. Ngam congratulations kid din tinapan mo inkumkumin. Siyempre, mainsultumat a je tao. Ah? Panunutan na, akasla pa karagsakam ti panagsakit na. Anya lakit day. Ne. Apa yan, Mare? Kasla gulaw ka matan. Wan nga rod, mare. Ay, Agkakamsutak matan. asos. Ang mga nual daw mon. Ang nga pala, mahirap mamatay ang masamang damo. Anya? Ala, in ka nagpa-check up, Mare. No kaya't mo pitagbyag. Ngam saan, ay ka, di tamon. Si kakit dimot, mare. Imbes at tulungan nak. Ngam kas napay lang ang tibagbagamad. Ay, hawan may tulong ko ken ka. No may papaniti pinansyal. Isu nga agawid kaki din. In kaya ba nila kay mo? Takadwaan na ka pa nagpa-check up. Ang mga ano niya, day tala pa kaulawam. Di mo ibaga ang kwarta. Anya laki din. Ne, apay, maulaw ka? Bakit kitam lang arudan ang maululaw? Damagam pa'y laang mat. Aha, maululaw kan aga po iti katutungit mo. Anya? Numaabak kay ditong 8, ado ang marikriknam. Ngam numangabak ka kat, ay sos! Nagsaranta ka. Sa bali italakay. Talaga maulawak. Sa anak nga gang angaw. Anya? Pangasimatan alakay. Kadwa anak amapan iti ospital. Kasla saan kamot amadanagan iti salunat ko. Oh, naragsak ti aldaw mo, amare. Makapakatawa ka mat, Mare. Nakita ko man ti comment mo itimpos ni Mare Panyang. Ha? Impos na ti picture na amasakit. Ngam si Kamat, condolence. Kung kunamot na ti comment mo. Kat, content creator tayo nga ron. Agdardarasak ngamin kat. Kaya't kulaang mo't adi maki-engage kan ko na. Isumutan ati kalakan anapindot ko. Isumutan ati na-comment ko. Ay, siguro, umapapoy tigura na kin kalayja kumarita. Bayam nga umapoy adi. Sungrudak pa ikit di, atap no adda asumgad. Anya lakit di. Ay, Mare, ure po utam. Maimbaganday dyan. Umay nakapagsasawan, laka. Ay, sakit din ti but-but nga na. No way! Awanan kamatan itibain a babae. Ne, apay ngay mare. Imay kamutan di ti arubayan mi nga ungat. Anya?
Anyat basol ko kan kaya. Nakitam ti post ko iti Facebook ang masakita. Ngam ti in comment mo, condolence. Anya? Dayta ti parikot mo, panya? Ay naapaw! Kas iti rason mo mat kanyak idi Nakunam a content creator tayo amin. Iso day ti kalakaan a pindutan, gaputaado ti pakakumkumikumak. Iso a condolence latan at comment ko. Anya? Idi masakitak. Congratulations din comment mo iti post ko. Samok ko na abisi tayo amin a content creator. Noan niya ti kalakaan na pindutan ay kat isulatan. Sa ita, agong-ungot ka abigbigat. Ayawanan ka itibain. Kasla pag-aayat mo pa'y amataya kon. Salbag ka. Saan nakasla? Talaga pag-aayat ko. Oh, ade bagbagam. Ha? Ay, awan mare, awan. Ala, ingka nagawid kan. Ta saan ka mutla atutupan? No, salbagak. Ay, salbag ka man. Salbag kan tumanan, intun madamdama. Mom, si Kapanyang. Makakatawa akman kan ka. Anya? Umap-apoy lang arodan ti pungtot ko iti dayya aton niya. Oh. Ngam si ka, adda ka dito'y ngagkat-katawa. Kasanumat nga men, kasta unay apungtot mo, a kinumentanda ka iti condolence. Kasi kamot tinangirugi nga men. Ah, Adal day takada kayo a content creator. Kitaan nyo nga min nga umuna ti post ti may sa tao. Sakbay kayo nga ag-comment itinuan niya la dita. Oh, kitaan nyo kumamit Numayan natop ti comment yo iti post ti tao. Sa ita, kundi unget ka. Ayapan niyang. Di mo kaya ti makomentaran iti makapainsulto. Gamsi ka mo tinangirug-rug eh. Anya lakit eh. Ay namare, kuraan niya pa iti bagbangam, saan ka kanungan. anya? Umunay amin, sikat tinangirugi ti kasta. Nakita masakit di tao. Congratulations, ti magbagam kan kuana. Mare. Sa ita, si kamot ti kinumintaran na iti condolence. Kasta una pungtot mo. Mala, saanin maulit, Mare? Pakibagamlatan kin ni Mariton niya. Sorry. Ay, saan? No napudno kay ti dayta pa nagsorim, sikat ti mapan inja balayda. Sikat ti mapan agsorry amis mo kan kuana. Sige, mapanak to, Mare. Agar-aramid ka, iti pakasairan tirik na ti dadoma. Ngam no sikat ti masair, kasta una arurod mo. Ay, ayun. Be responsible ade, kas content creator, Mare. Sana kasta, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sikan ti mangidagas ka ni Amara ije pagadalan lakay. Siya kunti mangidagasken ko ana. Iso na laeng, taanusam ama pansukunan no aldaw amal pasti klase da. Wen lakay, itugot kunto ni baby amang sukon ka ni manang na inton aldaw. Anusam ti mangsukon ken ko ana akaduampay ni bunso bakit? Wen ka di lakay, anya lakit din. Nadagsin mo't ngamin ni baby nga awit-awit mo amapan mangsukon iti kabsat na ijay school. Lakay, basic la dagita para kanyak nga inada. Ha? Okay lang asukunak ni Amara nga imat ko pa'y ni ading na. Ang ti ipa-aware ko mat iti sa bali ataw. At least nataltal na ti panunot ko. Awan pagdandanagak no bilang laeng. Sa bagay, husto ka iti dayta bakit? Iso nga awan problema iti dayta lakay. Basic kunak tumat. Anya lakit din. Anya matanday ta
Talangam ikam. Ha? Apay, Mare? Apay, awan sarming yu ijay balayo. Tapno saan mo makita ti itsuram. Anya ka matin. Kas kalakaan anak at akong. Ha? Apay, Mare? Kita man day talangam. Kas kamula katulong dagiti duwang anak mo. Una yan day tang itsuram. Unay kan, Mare? Kat pud numan. Hay, apaw. Uray agsarming katap no makitam day talangam akas lakatulong. Anya? Nagdulpot ka kitaan. Anya laki din. Una yun ni Panyang, no makasaugan ka. Kunang madlano, ay na. Ay, isupay Sapay no agsasaw kat dire-diretso. Awan preno tingiwat na. Ay bay amon mare. Saan ka nga agpapa-apektar iti bagbaganakan ka? Anya aga po nga minmat nga agpaapektarak ko, ma. Nasayaat no kasta. Di mo latan ikaskaso no adanto man ti pagsabatan nyo di tadalan. Wen Mare? Awan tinasaya at ama itulong dagita at tao no diti pa nang ibabada iti padada. Launay, Mare. Anya lakit din dagita akaroba. Anya langit din? No nangalaan mat ni Panyang iti kinapuskol ti rupan na tapno bagaan na ka iti gasta. Jak amo man iti dayja babae. Una yan, akas kalakatulong dagiti anak mo. Wen nga rod, Mare. Agasam man, sangon-sango nga imbaga na kanyak dayta. Hoa! Imbagam kumaakan ko na nga okay lang akas lang katulong ka dagiti anak ko. Basta lagi di saan nga agrup-rupa dagiti anak ko, akas laawan inada. O, di ba? Ha? Katuan mat, pudno ti imbaga. Inaldaw ko ama balabas dagiti dua nga anak ni Panyang ama pa ni jay pagadalan. Kaslaawan inada ang mga sasikaso kadakwada. Anya? Bigbigat ang mapandaway lang iti pagadalan. Ay nagdulpet da kitaan. Madlawasaan analabaan dagiti shoes da. Isuasaan man na sumanauday ya Panyang. Tama nga no patayabag ti banga-banga na. Anya lakit din. Duapay laang ti anak na. Ngam kaslamet ten katulong tilangana. Anya? Kasano nga ta, no agbalin to atalo, wenno upat ti anak na. Siguro, kaslanton takong ababoy. Si kakit di mat mare. Amang ano adda makangagan ka. Narigatan. Kat, anya ko man no adda makangag, whatever. Awan bibiyang ko, gaputapud numot. Anya? Nakauyaw ka matin mare. Saan man na panaguyaw, mare? Ibagbagak laang tipud no anakitak. Agro-pro pa at talaga akatulong ko naktumot. Okay lang nga agrupa akatulong ka dagiti anak na. Ngam ti agrupa dagiti anak na akas laawan inada. Anya? Amerisang ka diti imbagak mare. Anya tinasaysayaan. Ti agrupa akatulong? Wano? Agrupa dagiti anak nga awan inada. Akas laawan mangay aywan ka nakwada. Anya? Ikumparam ka di dagiti anak mo iti anak na. Dagiti anak na, maasikaso ang nasayaat. Nadalos da kitaan nga uray kasla katulong ti inada ako nam. Ngam sila ngay, dagiti anak mo. Hey, iso asakbay ka nga aguyaw, agsarming ka nga umuna mare. Anya lakit din. Addan to aldaw na dayje amiya ko naktumat. Apay manin aya. Anya manin di panggurguraam ka ni Mia. Ay no,
nagataltid akulap ko. Kayat ko atong panday a babae. Apo, nasabat mo itay. Ngamsan mo mata tinong pangarod. Sa itaan nagawid kan, kundi ungot ka nakasta. Anya? Nagpaiso ka mo't laang. Tinungpam ko maitayan Ay, sumanao ka. May sakamat si ka, Anton. Saan mo akarkaritan ti pungtot ko? No di mo kayat nga iraman ka iti unget ka. Nanyalaki din. Kit agungot ka lata. Awan mo't parikot iti day ta. Doray man agkisew ka iti ungot mo. Anya? Saan mo mangaroon nga iba gano'n? Nya ti makagapaw. No, apay akas ta unay ti pungtot mo. Siguro, basol mo mo ilaan. Iso asaan mo amay baga. Nanyalaki din na yan. Naimbag man ta na ibagam day taken kuha na mare. Ay, wan mare, apay kit din asaan? Uho, pagarup na siguro nga iso ti kanunongak. Ngam ay, nagbiddo ti loko apanyang. Hoa, napaisuan day jay. Iso asigurado agas taon ay manantigura na ken ka. Hay, awan bibiyang ko kunak tumat. Oray manuguraan nak iti tong palbiyak. Awan, ti mapukaw kanyak kunak tumat. Aywan mare. Husto ka iti daytang imbagam. Hay, Bareng ano maamiris na dagiti imbagam ken kuana. Kat mapanunot na, asaan na nasaya at timapan na ibagbaga, akas lakano katulong ni ikang kadagiti anak na. numaamiris na ngam iti kasjay nga ugali na, ay naapaw, jaklamon. Sabagay madgadi Ay, kundi uyaw tumat. Nga miso ang mismo, kat di namat nga rod maasikaso dagiti anak na. Ha? Naimbag pa ni ikang, tanadalo sa kita, dagiti anak na, kumpara ken kuana, surun kuan. Aday tamare, lumabas na giti anak ni Panyang. Ha? Ay, wala nagpay sumare. Kita ama, kita ti sapatos da. Diyan may isa, narakrakan. Diyan mo't sapatos di may isa, madlaw asaan anay lablaba. Ay, Diyos mio, marimar. Una yan ni Panya. Anya ti aramidan na. Ta saan naman lama si kaso dagiti anak na. Nakunapay ni manang lani kanyak idi na minsan, adda kanukuto na day tababae nga anak na. Anya? Awan mo't unay ti pakakumkumikuman na. Ngam saan na pa'y amakutwan day ta anak na. Ay, sapay babae. Nagalas akitaan ti babae a kinuto. Ay, anya lakit din. Husto ka iti day nga imbagam mare. Iso aday tamat ti kanayon ko apansinan ka ni Amara. Tama nga numaakaran iti kuto ka dagiti kaadalan na. Ay, wana ha? Saan mo nga itulok amakutwan mo ti anak mo? Saan akas iti anak ni Panyang? Ay, Diyos mio. Kundi uyaw, ngam di namat maasikaso ti anak na. Kaslaawan inada, iti lang langada. Ay, anya lakit din. Nasayatan na granata, kumare. Ha? Adala kayat ko asalod-suden man, kumare. Anya nga hindi ta pare. Idi ngamin na minsan ngal daw. Nakaro ti pungtot ni bakit ko anagawid iji balay. Si kamo ti pagpupungtutan na, kumare. Ha? Salsalod soda, no niya ti makagapaw. Ngam saan namot nga ibaga? Saan na anay bagakan ka gaputaan mo na abasol na? Anya? Agasam man. Napan na imbaga kini ikang, akasla ka no aglang lang akatulong ka dagiti anak na. Apay, nasaya at ayaday jay ang napan na imbagbaga? Anya? Imbaga na ti kastaken ni ikang, kumare? Wan, sangon-sangaw nga imbaga na dayta pare. Iso nga inungtak Imbaga kan kwa na, nga ure agrupa akatulong ka dagiti anak na ni ikang, ngam ti agrupa dagiti ubing akaslaawan inada. Anya? Napaisuan ti salbag nga asawam. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Uyawan na ni ikang, ngam nadaldalos mo't akitaan dagiti anak na, ngam dagiti anak yo. Akaslaawan mangas asikaso. Ay, anya lakit din.
Salbag ka? Kundi ungit ka ni Mia. Ngam si ka magamit akin basol. Anya laki din. Ha? Nagko na kaming keng kamapan mo ibaga ni Ikang. Akas la katulong ka iti anak na. Alaman? Kuha? Ay naapo, panyang. Naguyaw ka iti pada matao. Ngam di ka magkitain na iti anak mo. Anya? Uray kas la katulong tilangan ni Ikang. At least, tamasikaso na anaimbag dagiti anak na. Siga ngay, mas asikasom ka di iti nasayaat dagiti anak mo. Lakay. Dagiti anak ta. Kabaulang pa apastrakan ida iti pagadalan. Nga oray sanda nga agdigdigaws. Ken oray sana nalaban ti sapatos, kas kadabagda. Ay, No ni Ikang, ket kas la katulong dagiti anak na. Dagiti anak mo mait, kas la awan inada mga asikaso kadakwada. Di kan to pa'y makutwan ti anak mo kakutkutaw. At dapay laganas mo mama panaguyaw-uyaw iti sa bala tao. Lalaki din panyang. Amom ngay lakay. Napalabas mi dagiti dua nga anak ni Panyang itay aldaw. Napalabas yo? Kahit? Nakitak ti shoes da. Ay na, madlaw asan anay lablaba. Anya? Jay shoes ti inauna nga anak na. Marakrak-rak pa yan. Kena ko na ni Mia, kinuto kano ti anak na babae. Dagita nga rod kat ti saan makita ni Panyang. Ibaga na kan kaakas kalaaglang lang nga akatulong dagiti anak ta. Ngam at least, mas asikasom iday tinasayaat. Ay wan ken saan akinuto ni Amara. Nadalos ti ulo na. Ken kaasi na, saan anadulpet akitaan dagiti anak ko. May labak ti sapatos ken bado da iti nasayaat. Ay, una yun ni Panyang. Tila madmadlaw na kan ka. Ngam, saan namat makita ti pagkurkurangan na kadagiti anak na? Anya lagi di? Amuam si Kabanyang, nasabat ko dagiti anak mo itay di kalsada. Ha? Kaslasaan mo pa ya dinigos dagiti anak mo? Sakbay ang mapanda iya pagadalan. Si kakit di mat mare. Wan, kunamkit di, tamadlaw mat asaan mo ida adinigos. Basta pinunggos mo latan ti buok ti anak mo a babae, anya langit din. Ha? Saan ka nga grup-grupa katulong dagiti anak mo, ngam dagiti anak mo, kasla awan inada. Ha? Di ka pa'y masikaso ida anasaya at mat. Awan mat ti pakakumkumikumam dito balayo, unay kan. Anya? Naimbag ka pa'y nga inada, Tauray at dagkalaan dito balayo, nadalos ti kaus mo, ka nakadigos ka pa'y. Ngam dagiti anak mo, ay, diyakam mo. Kuha. Nadalos ka iti bagim. Ngam nagdudol pa dagiti anak mo, anya lakit din. Sigurado nga agsakit tinakam ni Panyangkan ka iti dayta nga imbagam mare. Ni Panyang, agsakit tinakam na kanya. Aha, tupay, ti awanan ba na babae? Anya? Ay, si ka talaga. Kat, pudno matimbagbaga ko na. Idi nga min binagak day jay a babae. Ay na! Kasta unay kano arurod na kuna nila kay na. Imbaga na mutla ang idinagrana kami jay kalsada. Anya? Wan mare, iso asigurado na sakit tinakam na ka. Ibaga na lang ang na sakit tinakam na. Tailipak ko, dayto'y kinalyo adakulap ko. Anya lakit din. Si ka talaga. Ay, sana ka mabutang kuana ko nagtumat. Iso ti tawarumbang nga ikan iti pagnakman na. Ha? Aping imare, kas lalikliklikan nakmatang. Ha? Ay, kwa, saan mare?
Ha? Lislisyan ka laang. Tama nga no ibagamanan kanya akasla ak katulong. Nang runa kat sa anak kaayos. Tanapanak nang itulod iti anak ko ija school. Si kakit di mat, mare. Syakit di ati rumbang amabain kan ka. Ha? Naamiris ko ahusto ni Mia iti imbaga na kanyak. Agraman maten ni bakla kan ti asawak. Anyat ibagadakan ka. Imbagada na sa isaya at ti agrupa akatulong kadagiti anak. Ngem agrupa dagiti anak akasla awan inada. Ha? Pasensya ka kuman, mare. No anya tinaibagak itikan ka. Aklunak abidot ko. Pagyamanak unay, mare. Pagyamanak. Gaputa maaklon mo, tibidot mo. Ita. Sikan, ti mababain ko ni Ikang iti kasya na ibagam iti kalabays. Lakay. Kunam lang amin no nasaya, day tanging kay bagbaga. Huston alakay. Nagkidawak mo ten iti sorry kan kwa na. Saan lang nga day tataramidam? Tangay kat kunam nga rod anak amiris ka. Ay kat asikaswam kumamit tin iti nasaya dagiti anak ta. Ha? Saan lang nga ti bagim ti asikaswam? Ti anak ta, tinto na ram. Ayos lang nga grupa ka katulong. Lucky day, nadalos akitain ti anak ta. Saan kit adagiti anak ta ti grupa kaslawan inada. Mawatam! Wan lakay. Maawatak day ta. Masaya at panyang. Nyalaki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot. Wen bakit? Kagap-gapok nga rod ijay balay da itay lang. Nagsinaruno tala nga si Mang Pait. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na? Wen bakit? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kasi mo ti anak na niya. Manong mo tan abulan nga agsinsinubli da iti ospital. Dahil tangarod bakit? Liber na mga amin tinatamaan. Kat, manong ay tinagsaritaan nyo. Ay, makapasin na ay ti presyo na. Kasla, mapan na 25 million ka no. Yung sa bagay, nagdakkel ti balay ng ilakla ko na. Kanya nalawa mo ti daga. Saan lang at nagsaadan ti balay? Adamat urnong ta, iti manu atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan ta na. Ay kay una, katangan ta. Makatulong ta pa'y iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Antiyo nga Ophelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasyo na ah. Saan nyo pa'y kumanga ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Bayan nyo at tattao ti makam mo. Saan ang masapul amapan ibagbaga? Isukat akay kayat kabalasan ko. Gaputa malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. Nung amin ibaga kadagiti tattao, ang mga no sa bali ti panakaawat da. Addan to man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kas kadaan niya dita. Ay wan, pudno day ta. Amumutan dito lugar tayo. Kanigid kanawan dagiti chismosa. Day tangarod nana, nagriga ti machismismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakariing bakay.
Aywan lakay. Napan ko ngamin pinicturan ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Ayun Nasaya update na panunot mo ba kay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pa'y balay na. Gusto kay tiday ta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pa'y balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam mo ti makita pundarda. Ay. Ha, amugon. No asino ti dakdakamatan ba kahit? Asino pa'y kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan mat balay da. Ano sandalaang ti agigyan iti daan abalay da di nanang nalando. Ay saus, anya lakit din. Naimbag pa'y kadata. Ta saan ta anak ka abroad? Maararami din ti balaita. Ay wala. Iso nga i-post mo iti Facebook. Tapno makita na. Nay, kariring mo pa ilaang kumanatawa ka anak ka. Hay, puna yan aya, ti karuba nanang. Asino akaaruba ti bagbagam? O, kita o, ato'y dahito'y impose ni Miling iti Facebook. Ha? Naa? Impos na mo ti maararamid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang, agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadanin na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad kat awan pondarda. Anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada. Ay na, bayam ang agpasagi daging kat kay gayat na. Di daam mo a worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kas lakikid lang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba ngamin nga amo, ti may baba ni di ginatang da kora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Aywan, nakita mo dayay bakay. Awan mo ti sabali akaruba da na bayag iti abroad no saan adatalaang. Kasta una ti panangipaspasika day ti mararamid abalay da. May samad ni Joel. Imbis nga ti paun na ti asawa na iti kasyang ipupos na, saan may? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasam man ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngam dagiti nabayag iti abroad. Anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. Naidumdum mga ro ti kinapasika da. Kunamla no isuda lang ti adda kabailan lang agparamid iti balay. Sapay lak mo mga rod ata maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino nga'y matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Asino pa'y kumangay no saan adagiti agasawa anabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundarda. Ay, si Kamat Mare. Di ka latagyaman no ada makita apundaryo kinilakay mo. Abay masapul pa ilaang met nga agpost ka iti Facebook. Sagat nagmadi abasaan di caption na. Ay basta! Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti pagpaspasikatan yung agasawa, kat kaslakikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada? Oho? Kasano ko maakas lakikit? Kita man,
Adan maararamid abalay may. Kan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan ang motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawak ken kamar. Anya lagi din. Talaga ini dumduma met, ti adda ak kinapasikat yung agasawa. Nagguwapo mo tinday tayo euro ang motor mo, pare Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang ah. Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Ha? Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Nasayat nga ron no kasta, pare. Abay, sika ngay pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Ha! Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kaya abroad. Ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, ada pa yan motor mi. Amom, pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat, pare. Pagyamanam latan, adda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta, pare. Ti ko nam gidi. Napaisuan ka iti imbagak. Iso akas ta ti ko nam. Hanya lakit din. Wen nga agpaison niya. Day dya Joel, imbes kumamot abagaan na ti asawa na, angamsan mat. Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da. Ngamsan magtahulugan mag. Saan lang nga dahil tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da iti sumagmamano abang ko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madlang nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia iti naminsan ngal daw. Ay una yun. Kunaklakit din no urnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan magayam? Utang nanang. Utang lang nga rudan, ngam kastaon ay panagpaspasikat da nga uray dala ipos iti Facebook. Awanan ba indag itang agasawa? Iso dalang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't anak kaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki din. Amo nga lakay. Magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanayimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na. Sipod pa'y. Una yun da dya Joel. Ay, yak amo, nanya ti malala da iti kinapasikat da. Dayta nga rod, nagwayaan di kalsada. Ngam, nagnamot iti abay ko. Sapay di ayan ti naurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na iti pada na a tao. Bayamon bakit? Numaminsan nga ramidin na paiking katikasta. Bagaam, tapno maring iti kinapudno. Asaan aka ipapasikat dagiti paspasikat da? Maminsan pa talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot mare, bagbagam kumamad ti asawa. Taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagna ka ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingkagara na gano nga, impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Ken, anya kumaita? Anya?
Paragan ka? Okay lang di kas dyan ngay narami di asawam? Saan mo man lamang korektar? Husto laang dayjay mare. Tapno may parupa kadakwada nga da kabarbaro a motor me. What? Tapno sumrek mata, iti panunot da, nga oray saan kami anak abroad, makabalay kami. Kan adama motor may. Ha! Apay, just, aya. Ay, anyo langit din, madre. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton may alawas nga rodon ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen kan igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakit? Ay, wan nga agpaisoan niya. Tapno mamimpinsanan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamot ang balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan ta ijay Canada iti mano atawan. Wen nga rod bakit? Kasla kaano lang idadata ijay nga burburas iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang at 3 million, bakit? Ang wisot to man nagiti ko kumarik lakay. Ay katwa na. Awisa maamin na mabalin mong awisay. Amin ako kumarin. Nagitam amam kan amin na nakaroba, bakit? Wan kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabahwam. Kan kukumparim. Tapno umay damot makipangan iti sagana ta. Wan bakit? Nuad adu tayo, naragrag sa. Wan mare, iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday Taada kadwak nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, mare. Umayak nga umay. Wan gayam, no makitam to ni Miling wano ni Joel. Ure asino kadakwada. Awisam ida, ibagam nga imbagak. Ha? Tapno makita damot ati house and lot a ginatang mikini Auntie Ophelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan me. Aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tattao, ang nabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar me. Isu nga awisam to ida, tapno umay da. Awan, mare. Ibagakan ko na makita. Anya a house blessing nga ibagbagamat mare. Isuda nga gasawan tinanggadang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Anya? Ti house and lot nga ilaklako na iti 25 million? Yes. When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adda lang amin iti panunot yo. Kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa, saan matakas ta? No ara-arigan. Mansyon ti balay da. Kalapaw ang kada kayo. Ngamay na. Naidumduma na kinapasikat yo. Oray yo lang nga i-post mo diti Facebook. Anya? Mala, umay kay tumare. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan lang ati house and lot ti ipabless da. Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapay kutsi da? Yes. Of course. Katuen no da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo iti tattao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Day tatibagbagak itigan ka. Agananad kayo iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo.
Ket adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Oh, ano ngayon? Ho, anya lagit din? Naimbag ta nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon na ramidin nyo ita, kanin bakit mo? Umay kayo ay, balay. Ay, kwa. Agpa-Thanksgiving kami ita. Ti house in lot, aginatang may kanya Teofilia. Kanya ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ata, nagdagaang ti panawan. Madamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison ti pagluganan niyaw. Ay, Panorbora minggana ije balay. Tapno maamuan na kiti tattao ana urnong ije balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo jayo ang mairwar. Tinaidumduma kinapasikat yaw. Pare. ay. Nakababain talangaro di tabakait. Ha? Diya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kini pari lang doon sabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat ka ni Cora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanta ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay. Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda dagiti panagpaspasikat ta ide. Ay, saanan na maulit na bakit? Saanan na talaga? Ayun lakay. Saanan na talaga. Impagarup ko. Ada tala ang ti ada kabailan na ang makapatakdar iti balay. Kan makairwar iti motor. Ngam nagbidot tamat gayam. Agasaman, kaslaman siyon ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. Adapay pulda. Kan, ay na, naglawat aglawlaw da. Ngam data. Saan ta pa yan nakabaybayad iti loans taging gaita. Kan, namin anutan anawarningan, may papan iti manubulan asaan ta naghulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anya ngay nga rod bakit? Awan maramidan ta ah. Daituyin ti maghanap ta, iti na idumduma a kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.